ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. бародарони қандум, ҷавонои муҳтарам, навасаҳакову ҳавасаҳакои қанди бобуш зиндаву сарбуланд бошед. мо ҳозир дар моҳи шарифи рамазон қарор дорем. ин моҳи шарифи рамазон боз ҳам ба шумо табрику таҳният мегӯм. моҳи бузург 11 моҳ мо чӣ камбудиҳо мекунем, чӣ пастию баландиҳо да чӣ қадар лағжишҳо мекунем. ин моҳ моҳи тавба аст, моҳи истиғфор аст, моҳи афви гуноҳҳо аст ки мо бояд бародароро, бояд хоҳароро, бояд блогерои ҳамкороро бояд бахшиш кунем ва ба онҳо сулҳу салоҳ хоҳонем. ва дар ин моҳи бузург бояд як видеоҳо кунем, як наворҳо пешниҳод кунем ки як ба нафъи ҷомеа бошад, ба нафъи мардуми сарбуланди тоҷику ба нафъи бародарое ки дар муҳоҷират қарор доранду роликҳоро тамошо мекунанд, ба нафъи инҳо бошад. бародарони қандам, чӣ гуфтанӣ ҳастам? мисли ҳарвақта бобод ягон тайёрӣ надорад. шиштам дар ҳамин ҳиҷомаи қори Мусо ҷон шиштаму масъул наворҳо пешниҳод мекунем ба шумо. бародарони қандам, чӣ гуфтанӣ ҳастам? ҳамин пастию баландиҳои зиндагиро мо гузашт кардему тайк намудем. фақат ба мо як дарси ибрат чӣ аст? бояд аз калонҳо, аз мусаффитҳо бояд мо пурсон кунем ки шумо дар ин тӯли ҳаётон, дар ин синни 60-70 солагитон оё дар зиндагӣ ягон камбудӣ кардагем? оё ягон лағжишҳо кардагем? албатта бобод як камбудӣ не, ҳазорҳо камбудӣ кардагиам ки ба сами шумо мерасонам ки шумо ин камбудиҳоро такрор накунед. бародарони қандам, чӣ гуфтанӣ ҳастам? якум ба шумо ҳозир вақт аст, шанс аст. чӣ кор кунем? якум ин сухани ман аст ки тарбияи фарзанд. ҳамаи кортонро партоян, якум тарбия фарзанд. вақте ки фарзандро мо бо роҳи рост тарбия кардем, синни соли мода роҳат мекунем. вақте ки фарзанда аҳамият надодем, тарбият надодем, айдимуш назорат накардем, азоб мекашем. акун ин замона ҳамин хел астай, одамизод ҳамин хел асти ки агар 4 фарзанд дошта бошӣ, ҳатман яташ гапта намегирад. 4 фарзанд хел ҳама вақт мисол ҳамаш ҳамин хел ровна нест. мана 5 панҷаро нигоҳ кар, 5 панҷа ҳамаш туғри нест ку. фарзандам яктеш паст мешавадаш, баланд мешавадаш, хуб мешавадаш, ганда мешавад. ҳамин хела ин амри тақдирсоз аст. барои ҳамин мо ба шумо тавсия метавонем ки аввал тарбияи фарзанд. фарзанди нек боғи падар, фарзанди бад доғи падар. фаҳмидӣ? мегӯянд ки дӯсти азизат ки аст? дӯсти азизу меҳрубонат ки аст? мегӯянд ки фарзанд. душмани қаттолат ки аст? мегӯянд бозам фарзанд. пас фарзанд чӣ хел душман мешавад? вақте ки фарзанд ноуҳдаборо мешавад, фарзанд дар роҳи хато меравад, падару модараш хун мехӯрад. барои фарзанд. яъне ки душман қати сол мебирои ответш мети, дилу таскин мешавад. мисол ба гуфти блогерро даро ответ метиҳам ку, ответш мети, дилу таскин мешавад. фарзанд чӣ хел ответ мети? фарзанд дигар, фарзанд ки 6 7 10 15 сола шид, 20 сола кишид, дигар тамом, дигар бояд тарбия карда наметавонед. бародарони қандам, хоб дар ин рамазон намехоҳам ки мисол бисёртар ролик кунам ки шуморо бо баъзеро маъқул нестай, баъзеро маъқулай. хай мехоҳам ки як 10 минут 8 минут ролик кунем басай. хоб дар тӯли ҳаётум бисёр пастию баландиҳо зиндагии ман фурсат намешавад ки ман нақл кунам. иншоалло ба амри ба шамси шумо мерасонам. вақте ки мо дар стоянкаи автобусҳо, парки автобусҳо буд, ба автобусҳо рафтам. ҳозир мачити калонтарӣ дар осиё меёна, мачити тоҷикистони азиз сарбуланд байку, аркоша нигоҳ мекунӣ, базе байку, ано базе. ҳамун мачита стоянкада мо кор мекардем. шофёр будам. чанд бор ман ҷа гуфти русо припомнид мекунем шуморо ки ман ҳамуҷа фаъолияти кори ма буд, шофёри ма ҳамуҷа саршидагиай. ҷа ҷои ифтихорам аст ки дар уҷа паи қадами шофёро қати мачит бунёд шуд. шофёро бисёр меҳнат мекунанд.
برای شافیور اولی عدل ما رولینگ میکنم. بعد همونجا ما میرفتیم دوره همون شافیورمون میرفتیم از ریگار از زواد نیگورا کرپی زواد نیگورا از اونجا از همونجا ما دایره شرکت میزگره همونجا وای شافیور میدونه کرپیچ میآوردیم. کرپیچ یعنی غشتی پخته میآوردیم در همین سایان که ما بودیم جای مچیده. بعد همینجا ما می‌آوردیم بالوش 5 درم 4 درم یکم درم میموندیم میفروختیم. همین رزق روزی همینجا میشه شافیورم خیلی کار میکردن. یک روز هم ماشین اومد رولینگ درست بعد نشه بو پروگرام نیست با رولینگ درست شدن میگیرم. یا ماشین اومد همین چیشم کنوپکش اجی خیدم ماشین اینم خدر درشم خدر پاس شده اچکوش هم خیلی من گفت غشته گفتم که او غشت چند درم اکن نمیدونم چند درمی گفتم ده 40 درم گفتم یا که 48 درم 45 درم چند درمی گفتم گفت که چند تا گفتم 4800 تا کم از سوال ده گفت که گوش کنه از دیگه جو بر میبرن چند پلی گفتم خیلی 40 درم 45 درم خیلی کاروچی گفت که 5 درم دیگه بالوش ده قیمت گفتم خیلی ارزون نمیکنه نه گفت قیمت 5 درم دیگه قیمت حقیقی من گفت گفتم بخوام پول بدم و کار ندارم ما کرپیچ میبریم شنقه برتون 4800 کرپیچ شما 5000 بچه من که گفتم که 5000 5000 تمام و گفتم اکا حساب میکن کار نباشه های که خیلی مودا چی خیلی شافیور چی دو سیاستش میکنن میگه که خیلی مرش میرن دوره جنگو شهرونده به سیاست میکردن حاضر رکا افتما دا ارخان های که میگفت میپردی همه کرد افتما میگفت دیگه هم محل هم خیلی بوده. بعد رفتیم همین دوری شهر ده اگر همون مرد تا اگر همونجا وای باشید رولی که تماشا کنه همون شافیور منم قطعی دو درشم رفتیم بارا بردیم یک کاتج کرده باور که کاتج بعد وهیمه همونجا کرده ما همین نظر دادیم همونجا ده کرپیچا فرو وردیم کرپیچو هم خیلی او دورم خیلی که هر یک همشه میموندن حساب میکردن با اومد برای بچکو دویدن گفتن که بیا اوستا بفروریم وای کنیم بگیریم کلات کشیم گفت ما حساب کردیم 5000 کرپیچای گفت چپش کو خود ما چپش کردیم همین محل وقتی کرپیچ چپا کنید همون کاتج یک مردک سالید نفرومد کاستوم بروک گالستوک همین خیلی میفروکی میدونی که یکم کارگره و خیلی آدم اندک نیست یکم کارگرم خیلی لیسینسودم توفلو یالت میکنم خیلی گالستوک هم خیلی فرام بدم دادش یکم پاپکارم بود شیرم بودم خیلی فرام گفت که کرپیچ آوردی گفت که ها دادا جان کرپیچ آوردم وای وقتی که وای دادا جان گفت ما گفتم این بچه‌ش ایکو این خیلی پراربای یکم پس ردی که این بچه‌ش بوده گفت دادا جان کرپیچ آوردم چند تا اون کرپیچ گفت که 5000 گفت حسابش کرد حسابش کردم دادا جان چند پلی گفت که اینا میخواد عینک 5 درم کال زیاد بعد اینا میخواد واه بچه پسر پدر افسانه دیو پلاسماسیه به شما نقل کردم این روزا را کو شما انتظار شین برادران قندم دیده استی انتظار شین بابا افسانه دیو پلاسماسی میگه انتظار شین برای فرزنده که تربیه نکردن است تربیه که فرزنده که پگم خیلی میکنه با گفت خیلی بچم قیمت رو یک گفت نمیدونم کرپیچ قیمتش گفت برا پلا بگی گفت کرپیچ رو حساب که پلی شافیر رو بته جاوشم ته بشینن قطعی بچه ها گفتن یا پیروشو بگیرن رفت اونجا ماشین تیار شیشت برفت چی خیلی افسانه دیو پلاسماسی بابا چی خیلی فرزنده رو تربیه کردن در کار با دای ماه شریفی رمضان دای ماه بزرگ اولی شما می نویسین نامحترما با طرز سخنرانی من همه فکت حجت رقم و دلیل مهر و پیچت گه میزنم شما ده شما اولی میگن که بابا چی پدر مادر رو نگرفته وقتی که ما طلبه مکتب صنفی نمیدونم برای کمپیری مادرم مسید پدرم پرس نامحترم خدا شاهده ملائکه ها ایجادن
خودم گام میزنم سخن من جواب میگم فقط اوجت رقم خطی وقتی که اوچم می آمد ای پختچینی بفره میشید سرکش اوچم در سر زانو میمون میگو که سری من بچه جان مساج کن سرش که مساج میکردم سری مادر مساج میکردم فرزندکو رو فیروت کنه سرکای مادر شونه تکنولوژی نو خطی سرکای مادرتون مساج کنه توروی سری مادرتون بوسه کنه پشتکای دستاشون بوسه کنه پوهکای باباشون پوهکای مادرتون بوسه کنه ناخونکای پدر و بابا رو بگیرین بوسه کنه فهمیدی رولик درازی بد شید تربیه فرزند باز هم تربیه فرزند زنده و سربلند باشید